niyaiy rangalu niyaiy ikhlaastheri niyatan Allahu sawabu debba ikhlaastheri niyatan Allah subhanahu wa ta'ala ajur debba ehme bain befulu bidaluwe bain ma'utakunge bamiyunge solihu niyatuge saw bamiyunge ikhlaastheri niyatuge teduwari kamu man Allah sunne namaz ko reyalkum qur'ani ge daraje ngena niyatuge sababum mes gendaway subhanallah ki abodu ajurettoy ehmi ma'ugodu amilla nafsabis awgodu imme forda maramba masannati fahar matin takrar ko amilla nafsan hadan kuddeni misnade mase qur'ani awgodu hi qura gar awgodu azum qur'ana furiyame ek duwa bis ramba mahe ekko shengede nukure ki qura ekamakus ilmu eringe mina sehattaka Allah subhanahu wa ta'ala ikhlaastheri mu'minuna ikhlaastheri kama dimwa fay mati mangamattaka ummid kada nodambegen komme aharbu ramba mohuga warugada azumit korani niya gannani inshallah Allah bi fadla rahmatu Allah irad karbiya mi aharuge ramba magi miyalage emme hiyo emme man emme rangalo ramba maskamuga hadana timanage best ramba maskamuga hadana e niyen emme kudaminu gannare inshallah e azumattaga masiki kuran faharenga nuwe dane nuyas ajur sababu mahrum nuwa